Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka Regional Democratic Alliance ka belang ka kenhun jong ka UDP bat ka HSPDP ha ka arpoi terik unailar arhajar arpho kila shemi ka rai banik pensngau ha menteri rang ba ka jelau konat ki sangma ha ka arpsau terik unailar arhajar arpho ha lor ki isu bagi pai bat nong snong ka jela ki basa ha kaput ki akan duk mau siang na ka jingken terpuat jong ka jela Assam sya uput usam jong ka jela Meghalaya u Dr. Jamino Motho bolong dukhat jong ka Regional Democratic Alliance ha ba kran sikila pathai kubor Hadin belawa ki jingelang mulai thu bakni kunhun ke baksian ke sarkar Meghalaya Democratic Alliance ke babat iulakam sencar ke jela kan sapen ngau ru ha menteri rang ba ke jela banyak keren bat banyak hirsani bha alor ke isu lentiral ya ke belat temu ban penpoi hadu ke senang bernihat kabadan markhab ke jela Assam bat akaju upor ban ngau ru alor ke jingbut dien ya ke jing dawa ki pai ba nok shdong jong ke jela Meghalaya ban penrung no ek tien khasi Haga kernet ke bapra jo kriti sencar jo kri India. Kidon lightly ki issues ki bamangi kum ki nongelam jo kini ki artli ki party. Ni snow bakilong ki bakongsan hadu kata-kata. Ki bakta ya kini ke jad penriu ke jongi ki bakta ya kini ke jela ke jongi. But kini ki issues ki mdai shu ki issues ki ba ki mdai ki issues ki batamai. Mdai ki issues ki ba nakapor sekapor. Nakaliang jungki political parties, nakaliang jungki kenhun ki paper, kila juya keren, kila juya resi kan ki issues. Di mentang nakaliang jungki pete, nila ya shong, nila ya perkhat ha, ni omba, ni don kam, benang pursue shushu, ha kabaite, mat kini ki lightly ki issues, kabanding kong kade ke boundary dispute. Niki jingnya kerja kaput mo, apdeng kat Assam bat ke Meghalaya, bat kumpa pia tipi niki kendiat por, bat nakapor sekapor ngiji kedon kajing penwit kajing pentut, nakaliang jongki beriau ki pana Assam, ya kini ki jaka kaput mo, dia nakaliang jongi ni kuakan, bah hakapide hi bagan ni ka boundary dispute, ni kuak bakan don kata ka permanent settlement dan ke permanent solution kenapa kan don no ka jing syong suk syong san apa ding kini ki artli ki jela mo ki beriau jong ki artli ki jela ke baar ketika ni ka railway line ti kembali tipi ba la don ka jing keren mo bahkan wan kan di railway line syak ni ka jela ka jongi bat nakaliang ka jongi insalat ya kendo ya chief minister aku bagi dia ke bantaru ngin sotu kan ke ba don bandong nakaliang jongu aku bagi dia ke railway line nomor ba nakaliang jongi hi baro artli party ngidon kata ka jing small persya aku bagi dia ke passenger train kan saya kan jela jongi kesimpan kebalai pada kedai kenika jing penrung ya kenika ketien kasih kenika kenika bokra mau ki HD dikini ki lightly ki issues ki ba nakaliang jongi kum ka RTA pen ka UDP ber ka HSPDP ngin ya ni kwa ban ya keren biang alor kini ki issues nomor ni sutu ki long ki ba kongsan halo kata-kata but hagas ni Monday ngin saya kendo yung chief minister ingin saya keren punya apa kabide begini kita lightly issues dia kan syong agak jing keren last ini kom baru chief minister begini government mah dia ke keban mi nak tu ke jing keren pada kesini mondia pada ingin sana yang bertengkar larang idon kaman ya mi menyepet kita cakar ni hab banyak mi menyepet kita cakar mangidon kam hi ban lum ban lang ini dokumen yang relevant data mah kabide begini lightly issues nakaliang jongi te hadu mentah te ngidang ya persya ya kene ke railway line kumakalong mentah nakaliang jongi nongelam jong party mendai tang mentah hadu mensuaru ke jing benso kalong ba ya ke passenger train hi ngidang don hi ta ke jing persya kat bang impat la ban moh ban resolve kini ki issues aga pedi bat ke jing wan rung kerthep jongi beri ke banabar mentah tang ke entry exit point room padam
Ti rongi hamen ngidon kita ke apprehension. Ti ngi saya keren kata ru in detail. Ada siman dia. Aka Meghalaya Legislative Assembly. Aka baro ndro pomut kila menjur lamo. Man pursue ya kenika matter aggressively. Kenapa kita ke inclusion jongga khasi language ni schedule kan su orlong kan. Lada ya kiwe ki judgment rio lala man penrung ya ketien ke jongki. Nakal yang jongi lengi klan ba. Lada ni keren ka bede bat ka justification. Mo. Lada ni keren ya ketien khasi. Nadong sadong kita ki criteria. Ngaskoba ngila biang ba. Teka syong hangi menta man pursue ya kene aggressively. Lembaga sarkar nomor ladap ban adopt ya ketua resolution assembly. Aku ba la yang menjurut bro ndrepomut. Tinggi ko ban sungtu kan ya status kalong hakan berokong kan. Lada kadon kanu ke jingtuna dak sia hakitu ki por bangi pursue ya kene nginya wan kita kan. Kena menginyo man pendam man klan shu ya case. Nakal yang kecungi aku bede kan. Ngatrai ngidon hakan dengan sarkar sendro. Ti ngirung-ngirung hi ke benta ban pensau ke ba ke opinion mo nakal yang jong ki longelam ki jongi nakal yang jong parti ki jongi ngirung ini pensau tingginya keren nginya deliberate nginya pen ikan ke kita ki pros ke kita ki cons aga bede berkani ke isu kan